भवानीपुर और सरभग बियापाव डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मानि जन आशीर्वाद यात्रा सरभगनिफ्राय भवानीपुर जानानै सरुपेटासिम आशीर्वाद यात्रा बीजेपी बिजाथि रंजित कुमार दासनि जानानै फोसावदिं हिमंत विश्व शर्मानि रोजा रोजा मददगिरिफोरा बरायबाय हिमंत विश्व शर्माखौ सरभगनि जारिमिनारि गौरखिया गसाइथाननिफ्राय हिमंत विश्व शर्माया जन आशीर्वाद यात्रा जागायो रंजित दासआ गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै दाबि खालामो हिमंत विश्व शर्माया मंत्री रंजित दास डांगरिया आगते बजाली समष्टित प्रतिनिधित्व करिছিল এইবাৰ बजाली समष्टि आमी অসম গণ পৰিষদ দলক এৰি দিছো তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰঞ্জিত দাসে ভবানীপুৰ সৰ্বক সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মই ভবানীপুৰ সৰ্বকবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আহিছো তেখেতসকলে যাতে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰে বিজেপি চৰকাৰ আকৌ হওক তাৰ বাবে যেন ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে আমাৰ বিজেপিত একো নাই বিজেপিত বিসম্বাদো নাই 2-4 জনে মাত্ৰ উঠিছে তেওঁলোকে উদ্ৰ কৰি ল'ব মোৰ বিশ্বাস আমাৰ বিজেপি একদম ক্লিন আছে